For any adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHSO Ghana wahala jumedie ene bra so se munuaba ekwesikapa ene nso mede ebesomo na rahosima babeto edwa ene se yenuaba ma ne din ede Abdul Rashid oye officer oye adwuma ede ma the police headquarters counter ewo terrorism directorate hona oyodi ni juma na enrada na ntie beto edwa SM ya bonito ewo onu ankasa efia wotimu ewo abeka La Paz na ehwehwemu eguso ekoso na nenua ba wo ho no abra incident niti yeso ewo aposifo akachi na abusuafo mitwa me ho aba me ba ndi nsem no mu ntwemu ebeso for mesanso emamo akwaba ebiem nana mo so ama akwaba ejoso empombo kodi me ma domitiaso de radiasi na nana ma se wo hwe wuwa ekoso ewo aposifo na nsen aposifo mu kwakoti an roberts a wo mu kokofa ensoso a wo mu ahwere wo mu kra ene sese nsusu posini a wono nsusu obinim asem no mu de ababeto abonten nhwehwemu nhyeda ensi nipi nanso so etuto ato ama enede wono so ahwere ne krei de na betimi akafa ho ekwa our hostem kese pa our hostem na ansa na meka ho asem bia na mamenchia wetiefo ahwefo no bibia o support to my GH munni ho anke ni ho nyame enhia mo ewo mujuba pa mudi editor yichi na me ba asem no so no asem we de ne kai kana de ekosto ebra ya bepiemu a ekosto ye brei so na afiwe mu a police fo ewu o hwe afia sekra na Madina case di esia driver ni drive over police ni ebiemu so yehu se kaswa mpotemu no MTC before so omodwumedi a omudi omuti nkofo bi mai tututu so koso ma omuso femu hwomo nkwa tese ewo ni de aboafa bebia bi amati si ade se wonam wiase na wonda wo so na tese unam biabra na wangasa na wo ya tricks because wo show fie krampa police no da ne fie ni akoko ya bo ne tuekunu wo show fie krampa ya asem nti de meka afa won ni de eno ane se nipa enhwe ne hu keke because si abre wo mu de wanya hwe yi a menim do betime nya biom nana mana wo ni se ni asese no aba aposifo no eso enam se wo makwakoye ahobambo adwuma ye kuofo nti no enu nti na asese no nkrofo de wo mo ani asi wo mo eso ana eni de wo police force so dadada eni ba police for wenye ne de bia do mo dwumedi a wo mudi wo man Ghana mu de yenya asem ekafa ho ugboro akrom na bisa obia fa police ni enwo adwumedi a ommeka bibia che obia ne de be cancel enye the same contribution as opinion on never abonti obia ne de be can nanso usha afiwe omuwu no enye se o time before adwumeko no akwese personal relations se obi intimi control ne bufuo obi intimi control ne tese ne temperament obi wo to be control ne reactions bi eno na mind self because yenhwe wo de yembo ewo no bako bo se ne nniamu no ebufuo bi ene mentimi wase bi ene ban hu meso we de enchemu nshada meto dwaye nanso de matter ne se ne sister Shakira ya che no 21 year old na me hu me se bibisa ekoso enu te betima ban se mentimi wase bi akoso ho ebufuo 1 minute asem bi asem etwemu tan obohu asem ba kon ka ebeka ne kakra bi pe na atu etwa no ni etwemu tan na mempene eno na de sanya ma ne ba bekom krampo na ade a ehu nya bi po eno na ye kasa ho a antasa nya adwuma ama owoyi aba na metiwasi ya wo susu se ni nuaba no na eku na na ase den
minka say ni nua ba ni nekunu mi nye police ni mi nye CID ni mi nye hu investigation bia ntimi ensi ni pinka ne sa nanso wo mo koto so no mo say onu ni nua ba ni onu no wo na asem ni sie ena me ka de sie asem so say ebetimi aba ne say se na oto onu ani fie a wo hwe onu ani dem yakobo no etu ho no me ntim ho ase bi na course wo because obi nsori nya de bi keke obi nsori say wo mehu na ma hwe de be bada bi bibi besi bibi ekoka bibi na ma ne ye ade bibi enunti ye hwe even ewu kra ba na say ofanko ewe tenancy ne landlord kokunu wo hwe a me ntim ho ase bi o e bae ya say hu biem say landlord bi fufuro bi so ase kun eno so ye den me ntim ho ase nti so obi esi na adwumu pi say obi ye obi bibi a obedi obi boni a eye confusion bi ebufuo bi a be hye ne ma honhu to be control ana say we mechire bibi mechire nsem so mo wo me ye be ma na eno aba ne sa ebi wo so betima ye so no anga se mu na ohwe abrabo na obo no hu so wa bre ana say ne girlfriend bi ejai no ana dwendwen bi kunu ohwe a ontimi ntena ho na ono atam to no de kun but no kwampo na nka me beba ho no me say wo hu ni so ono ana ekunu hu de nti am na nka me ka se no ntina ba wo say apostifo de hwehwemu ba no mo say etu a ye de ye shootings no wo mo akachi ntina nka pese me hunu mpo say wo hu ni say e bia wono ana e bia wakunu ho na bibia e bia si wo adwuma mu ana si wo woni na busuafo ntem na wo hwa wontimi control no wontimi ntwen manu ngwase ne ba enu ntina wakunu ho ana ebetimi aba ne san so kosi say eya police for wo mi hwemu omo ye be CP na ye hu te say echira asem de sie ama nsem ni sie no ye ntimi nsi ni but eno so ye possible reason a obi betimi afatuo say ma bra babo mi hu de eye medwuma ma ya ene yare na be coronavirus en hu pressure nya asem ketu ekia urura kroma urura be ho obi a dwendwen akosoro ukọ if you want to say stress levels no any easy and that forms anko obi aye tensed obi enyim do expect because coronavirus na nam fem sa ntimi ma dwendwen crampo ni tese ehun depression obi wo ha na djuma asay because of coronavirus you ntimi nko djuma obi wo kra sika na maybe the other business no de brain crampo no ya re nti won say consider bebre aba enti ya show nya mfa studio sa pressure da obi aso enti maybe sa pressures no obi ani anxiety level obi wa na anxiety koso kakra na koso stress na obi wa na tese na bembuo depression aba na afa na tese do be dream bia yo wo suicidal thoughts na aba na dream but police ni a okito onu ani tuo a onu ani dem a oni ni aba ti wo a tutu tese etuo akasa ama onam so ahwe ne nkwa a tese obi nim de course no eyehu fish say ye de yansem no eba na wiye no ye abaya ne nua ba ye Shakira wedding finshia aduonu ba ko 21 years say apostifo so aso ni mu a wo mo etutu na no hwehwe say obetimi abo ama wo mo hwehwe mu akoso eno no uhu ni say ye ne kwan so a eno no ebetimi abo ama ehwehwe mu no SCP so no na no nete a police for corner catch your assembly stay amko akachi so no omkoto no say ni nua ba from nchemu no mo che say ono nete enu nti say asemesi na nkofo mienu entem na asemesi na ba kunu enye capable enough to speak and so ngakunu efimu a definitely do the next person ni be fa no mumienu pe na mo hye dem wo enti asemesi wo dem a me ntimi ko bisa wo wewu onu awewu na mu no untimi nkasa ncheche nsemu nti di aka no dem ho no ene ye bechi no enu nkyere se enu nti oyo guilty ebetuma ba no krapo se ebra assembly si e krampo no ni dem ho ebi esi wie krampo asa na wo bepie mu but ni nie mu no kwa obetimi aboa e won hwemu because onu no betimi a kire onu nya nete onu we onu obi wa asem oni bi se ye betimi e bi se bisa ne sai nsem ni ase na be ya ehwemu no mo ye ne betimi esipi nti so mo sa so ni mu anasa wo de ne ko maka chi a enu nye asem bi asa okay na ye de ensem no esie no sese ewu ekoso ahobabo adwuma yeku ede na ususu se wo mbetimi aye de abo asisa ne o ma we nyina ano ekwan ikia me da wano ase ahobabo adwuma yeku no omo de metimi amafa mo die bia so me ne boni pa ho ban
ombetimi abefie mu abegade obia sie na ba kugina no no wo hwe ombetimi aye omodwumedie nya nanso wa mu aye be hwe wo so no so wa ma wani anda ho so wa nya ahweye wa control wo temperament wa nhwe wa na motom ya owo yesi eden onro menda o chinchinda da yesi asamado ene tesasase asamado ene oba onwoda ena de bia da bibia bia enso neni enu nti owo ohwehwe nipadom enchiridom enu nti wo na obehwe wo so ye obeba wo ban wa na motonya adwen a wo dwen wo trim ebufo kra ba wa fem kra ba wiase we for short while bia ene ye wa ha say this ebufo kra wa koma se wunya nto ho ne movie on in life se na embe ye fans so boni bia no because ebufo nti ko fo be da je o ebufo nti ko fo be ahwe mo nkwa nka ehu hia mpo se enka sa asem no ebesi enti yen check your life ye ya na moto bia yen fa no easily because abraba we ya na moto kakra bi ne etu obi akọ ne lane so obi ade ne lane so tu do lane so a onya mane hu ubre so na obewu a ubewu ubre so a obetimi aba obre asa prosi se ebre be so ama won so wetimi ato nananom won se do wo de eso obi akomo obi abewu bi owo de esan obi akom obi ebewu bi nana ma owo so ameda wa no asiye papa ebusuafo said MD kan ye no asema reho sema esi ewo La Paz abeka La Paz empotemo ena yede ababesum etiefo ene aye ahwefo wosuso awo fide na betimi aka fancy mi for wadwenkyere ebra ewo tuma GH your comment section e bi mu so betimi like videos no wa share dia mabusuafo ene adofonom ewo all the social media platform aha ene di dwumede investi midi ede ekwesi kapa mene nana ama owo so a ene twetwenkomo kasane bebesaneshi